Niki humanakaja yatip jarakta Gobierno Nacional computadoras kipus kam hachero aicheja yataqañ utanakaru kamata chamancha sip jañapataki tecnología sarta wimpi. Provincias y akepa municipios marcana kanja haniwa apnaqatakit maisaru kam imataki jarakio kama unchtanwaitan kaisa sapaki municipio marcana. Kunjamatej yatipta Evo Morales hilir irpirija chirawayiwa computadoras kipus takpacha yataqañ utanakaru Bolivia markpachana. Ukamata yataqirina caja tecnología sartawimpi chamancha sipjañapataki. Sapa computadora uchanta tawa ma oran kapankana campi. Ukampirusa aka suma amtawina caja haniwa pokaskite provincias marcana kana. Unidad educativa Reneva Rientos Ortuño yataqañ utana y jataski sapaki marcana haniwa apnaqatakiti. Akama imatakiwa hikatasi tunka payani computadoras kipus. Hichurkamaj computadoras kipus wawanakana bachiller rupanakana apnaqap hañanakapaj hanirawnanakan aka unidad educativa ham función kiti sañane no conateja haniwa ma articulación utjiti empresa que tiene que tener instalap ki upanakampi no nia instalatawa aparato naka utjiwa. Pero hanina nakaro sapkitute ya la señal está abierta, señane irnaka pasma o uka kipus uka computadora ampe, ¿no? Sapaki markan yataqañ utanja haniwa yatichapkiti computadora apnaqaña. Kunateja haniwa utskiti yatichiri. Municipio naka nairanja irnaka yapjanja, ¿no? Ma yatichirimpe. Chaja gobierno se hanio padre de familia ni gobierno municipal o panacasa funciona, paga en este caso, ya te chirina caro, ¿no? Tu ni wakisjete, como acans unijarakta. Yataqirina caja munapjiwa apnaqaña computadoras kipus, ukampirusa axrapjiwa hanwalt ayaña. Ukatjama mayipje ma yatichiri computadora apnaqañ toqueta.